First of all, we tryna with the rap. I'm the best rapper, you know why we kill it with the swag. Call me Drama T, aka the VIP. When I take her off the ball, I go move like MVP. I'm tryna with the remix, you know what's up the cheese. Cause them niggas wanna eat me like the cheese. Right now, I'm the rapper, I'm not a rapper. I'm not. It's a big man thing. Nanjye nkaba ndi umuraperi w'umunyarwanda. Mwakoze kutwakira kabisa no mwatwakiriye fresh. Natwe turi tayari kubahereza show. Ibintu bikagenda neza kabisa. Turi tayari kubahereza show kabisa ifite ibyuzuye kabisa. Murakoze kutwakira. Nanjye nkaba ndi umuraperi w'umunyarwanda. Mwakoze kutwakira kabisa no mwatwakiriye fresh. Natwe turi tayari kubahereza show. Ibintu bikagenda neza kabisa. Turi tayari kubahereza show kabisa ifite ibyuzuye kabisa. Murakoze kutwakira. Isaac TV ho cyane icyambere cyongewe ndanezerewe kuba ndahangaha mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cy'abaturanyi bacu, igihugu navuga ko gifatwa nk'ikindi gihugu nyamara mbona kuri je ku giti cyanjye. U Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bibiri ariko birimo abantu bamwe, two different countries but the same people, you know. Tuvuga ururimi rumwe. Twebwe mu Rwanda umuziki wacu utabashije kuza hano mu Burundi biragoye kuzagera n'ahandi kuko nitwe tubasha kumvikana. Umuziki w'u Burundi uzakora hano i Burundi ariko kugira ubashe kurenga n'indi mipaka uzasaba kubahera mu Rwanda kwanza. Ukirenga i Burundi ntago biragoye kugira ngo umunyarwanda afate mu Burundi cyangwa umunyarwanda afate South Africa atarabanje kwanza akora umuziki mwiza n'abarundi bawukunde ari mu Rwanda, cause we speak the same language. We are the same people. N'imico yacu isa nka irasa cyane. We have the same culture. Ntago navuga ko ari the same ariko dufite umuco usa cyane. So turanezerewe kuba turi hano mu Burundi kandi ni iby'agaciro. Twazanye igitaramo cyiza cyane kandi twaje turi tayari, twiteguye gutaramira abarundi. Ibyo nivyo navuga kuri ubu. Ibindi bagenzi banye nabo barabivuga, buri wese afite ikintu yavuga ku gitaramo cy'ejo kuri tariki 18 z'ukwa kabiri. Trapish concert. Ariko baradukurikirana nabo turi kumwe ngaha. Ntangure mwe karibu abavandimwe bacu bo mu Rwanda. Karibu sana mu Burundi bro. Turana murahawe kaze ngaha ni muhira. Nkuko bivuze tuvuga ururimi rumwe nta bintu birebire, nta mu translator kenewe. Turiko turumvikana bien. Nibyo. Ni kuvugana n'abafana bacu nico kimwe, abanyarwanda n'abarundi bose ibikorwa byacu bavyakira cyo kimwe. So ejo nizira ko mwaje muri ready. Nibyo. Abarundi barabiteguriye sana. Hama kubaririmbyi peut-être b'abarundi batashise hano bari kuri affiche ngira ngo byabagoye gatoya, ariko jewe na Dramati twashitse turashobora kuba turi mu bibanza byabo naco bitwaye. Mwari kuba baramubonye atanu mwahari sivyo none. Nibyo. Ariko ejo kuri concert duteza ko turi kumwe. Nizere ko ebana azocu wambaye nari nihenze bless. Ane mwese abari ngaha mpereye ku banyarwanda bagenzi bacu n'abariko baradukurikirana, nkababwira yuko d'abord imbere y'ikindi kintu cyose novuga ejo 18 aha nyene from all the beach kubera azari ibintu novuga ati bisangamanye. Si benshi bamenyereye abakobwa baririmba muri umidiho ya trapish rap, si benshi bamenyereye vraiment. No mu Burundi murabona ko abaserutse turi babiri, umwe ntiyashoboye kuza kumva zitandukanye, ariko kuba ndi ngaha bica bisobanura ko nanaje nahamubereye. Rero ku bahungu ndabizeye kandi abanyarwanda bizeye hazoshe. Si byinshi bababwira vraiment. Ku bakobwa gusa ndabijeje ko n'umuntu ariko araraba ariko aranyumva ntazoreke kuza ngo nivyo abahungu gusa. Oya, harimo n'abakobwa kandi bizoba biteza. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere nishimye kuba ndi hano mu gihugu cy'u Burundi, cyane ko ari kimwe mu gihugu nkunda apart y'igihugu cyane navukiyemo, ariko Burundi ni igihugu mfata nko mu rugo wa kabiri. So rero nishimye kuba naragize amahirwe yo kuba ndi muri Trapish concert.
nizera ko ari cyo gitaramo kigiye kubaho kinini muri East Africa uyu mwaka, cyane ko abahungu bari tayari, abarundi bari tayari. So rero njye ndi tayari n'abahungu bari tayari. Ikindi navuga ko apati y'u Rwanda ni kimwe mu gihugu mfitemo abakunzi benshi bitewe nuko nkunda gukorana n'abahanzi babo benshi. So, nizeye ko n'abakunzi b'ibikorwa byanjye ejo tuzahurira hano, nanabashishikariza kugura amatike hakiri kare kugira ngo tubahurire ejo, noneho tuhatwike. Show imeze neza cyane, murakoze. Mikro itumere kwa dramati yavuzwe ko byinshi ko watamuzi nk'umurapa mugabo boneka wino concert y'abaraperi. Reka Grisha avuze hanyuma yoza kubana message kubyerekeye kino giteramo. First of all, we're trying with the rap. I'm the best rapper, you know why we kill it with the swag. Call me Drama T, aka the VIP. When I take her off the ball, I go move like MVP. I'm turning up with the remix, you know what's up the cheese. Cause them niggas wanna eat me like the cheese. Right now, I'm the rapper, I'm not a rapper. I'm not. It's a big man thing. Yeah, banje gushimira abarundi n'abanyarwanda muri rusange, twese turi bamwe. Ejo ndakeka ni show, ni ibintu byiza ku ruhande rwacu twese, kuba byadushimishije, kuba twifuje kuba twasangira trapish. Abarundi n'abarundikazi muze mudushigikire. Ndakeka ntago tuzabasondeka, ntago twakora urugendo rungana gutya tuje kubasondeka. Ejo bizaba ari fuego time, mu buzima buri guci, twirira gafi. Yes sir. Ejo muzagere hano World Beach, izaba ari show. Let's go. Pow. Nabonye ko tuba tugira Burundi Rwanda tuvuye mu Rwanda kandi tumbere mu Burundi tubaze reka ndabasaba akantu, ndavuga akantu ahangaha biba ari iby'agaciro. Njyewe okay, turi hano trapish concert cyangwa se movement dusanzwe tubikoramo njye n'abagenzi banje bandi dukorana mu Rwanda n'abandi bamwe na bamwe bari ahangaha, ariko hari movement yindi iri big cyane. Kenya Trap ni movement iri big cyane yahozeho before. So njyewe nk'uko wavuga guti ku muziki w'Abanyarwanda n'uw'Abarundi wavuga iki? Collaboration ni ikintu cy'ingenzi. Kubona njya gukora trapish concert, another movement iri big, nk'uko twashaka n'undi gukora trapish ikaza gusupportinga that thing, ikaza collaborating kugira ibyo bintu byawe bibe successful. Cause aravuga next time it's my time, ibintu byawe bigomba kuba success, byanjye bigomba kuba successful kuko nawe washyizemo imbaraga zanjye. So ni iby'agaciro kuba ari collaboration nziza. This is Trapish King Trap. Yeah, God bless. Nishike vini yize primere kuri Saint Michel, reka tugeze bikohari yakwa kwa Isbo nawe atubwire ni gute muze washa abantu cyo mu Rwanda ariho talent iri jeune shaka kumva hari. Yeah man, selector issue boy easy boy na the place amani bombo clad wagwan Jeni Easy aka Mtamubuki aka umwami w'ibi baby, you know. Ejo ni le 18, ejo ni mujisho tuzoba turi kumwe n'aba Ish hamwe na Bushido. So yeah, turabatumira abarundi mwese mwishikire. Murashaka kuntunga gatoya munyumvirize. Yeah man. So yeah, tomorrow is le 18. Twese dushikire ngaha turyoherwe tujye trapish concert, you know. Nande ndagira rap, but for sure I like a dancehall stuff, you know. I'm from Jamaica, but Burundian gang bombo clad. Reka dutumbereze kwa Shami. Ni umuhanzi muhinga w'umuziki. Shami. Nje banyita Shemi, abenshi banzi ku ndirimbo yanjye Peace of Mind. Burundi ni muhira kuko mfite papa wanjye ni Umurundi. Burundi mwarakoze kutwakira neza,
natwe ejo le 18 février mwese muzitabire tubapfundurira impano twabazaniye murakoze. nanjye nkaba ndi umuraperi w'umunyarwanda. Mwakoze kutwakira kabisa, hano mwatwakiriye fresh, natwe turi tayari kubahereza show, ibintu bikagenda neza kabisa. Turi tayari kubahereza show kabisa ifite ibyuzuye kabisa. Murakoze kutwakira. nanjye nitwa Ririmba, ndi umuraperi, ndi n'umuhanzi. Turi tayari kubaha show ejo, muzaze mwese kabisa. nawe wanyita Bruce the First. Turabashimiye ko mwatwakiriye neza. Twishimiye ukuntu mwatwakiriye, ni heza, twakunze, nta tuzaririmbira, ni fresh cyane. Ibindi tuzabivugaho mwabibonye tu. Mwitega ibikorwa kurusha amagambo. Yeah man. tubaza umwe canke babiri. Ndinarega volume ubujiji ni bwinshi byo muri iyi minsi, inzanga zitagiye skizwe zishaka amabifu ujyushima baguhisha, nahinduye inzira na gang utubona street gwavuga giki unikeni kesha tararenze ariko akoresha English nyinshi. Fuck yo wagwan my people, Burundian people. Twaje mu rugo, ni benshi mwatwandikiye kuzaza gukora show hano, natwe twarabyifuzaga, none opportunité yaje, muzaze mudushyigikire, natwe dutwike mudufate neza, mutwereke locations. Let's go, let's get it. Dufise umwe mu MC yitwa Alaki, azoba ariko araryosha ibirori. Ingo dusangire experience kuko MC Machad wo ku ruhande rw'Uburundi ntiyashoboye gushika ari kuri la radio, nawe natubwire atuvungurire ko hama aba DJ bo ntibaza guscratcha kuko sinzi ko bokora reka mushimire mukuru wanjye Nova. Nageze hano ikintu cyanshimisha nuko n'abanyamakuru b'Abarundi bari hano, so ngewe as a journalist cyangwa se nk'umunyamakuru I respect journalists kubera ko abanyamakuru nibo batumye iyi concert izagenda neza. Kuba muri hano nta muntu wabahaye amatike yo kuza, ariko n'umutima wanyu kuba mwaje gushyigikira iyi movement. So ndashimira media y'u Burundi, ariko nanone nkabwira na media yo mu Rwanda ko it's a challenge kuri twebwe niba tugera hano Abarundi bakatwakira gutya, so natwe mu Rwanda tugomba kubakira neza gutya. So ndifuza ko show nkuko papa cyangwa yivuze ngo ni izaba ari show ya mbere muri East Africa. Let's make it. Reka tubigerageze. Uyu munsi B-Face abari kumwe na Bush, Keshat ari kumwe na Dramati. Nekereza ko hari indi shusho bizatanga mu Rwanda n'u Burundi. B-Face igeze kumbwira ngo mu minsi ishize yabonye ifoto y'abakuru b'ibihugu bacu bari kumwe. So ni igisobanuro cy'iterambere, ni igisobanuro cyo gushyira hamwe cy'urukundo. This is my first time kuba ndi kuri stage y'i Burundi, kandi ntekereza ko hari image bizatanga. So for me ndashimira itangazamakuru ry'u Burundi. Thank you guys. Nanashimira Abarundi, abahanzi muri rusange bakomeza kutwereka ko nta kibazo. So next time natwe ndabyijeje ko within like 3 months hari Abarundi bazaza kuririmba mu Rwanda kandi bizagenda neza. So Imana ikomeze bagire neza. Thank you guys. I love you Burundi. Ico ngira ngo nico mwarima mizimisi abantu bavuga bati none kubera iki abanyarwanda baza ku murindi munini, Abarundi nabo gute Kigali, gute Ruhoyengeri, gute mu Mutara n'ahandi. Reka aba DJs ngira muraza gutumbereza amasanamu hano baravuza kuvuga badafise this one graphic design okay. Nanjye ndabashimira, nanjye ndi kumwe n'abagenzi banjye b'Abanyarwanda. Nanjye nishimiye kuba ndi mu Burundi, ndi hano nishimiye, ni heza, abantu baho barasabana cyane, bakunda abantu, badutembereje, bagerageje kudutembereza, ari nabyo dukomeza gusaba badutembereze, natwe bazadusure tubatembereze. Nkuko nanjye babivuze bagenzi banjye, ejo ni show bazaze barebe ukuntu abahungu babikora. Nibyo ngibyo, murakoze cyane.
Okay, show nejo aho bukera itariki 18 ukwezi kwa kabiri kuva 15h no kuvuga isaha 9 kwinjira barabizi ni 15000 ku munsi wejo na 30000 na 300000 kuri table ya 6 place aho rero abantu bumve ko bazoshika kare kugira ngo bavyitwararike ubu rero turakira intervention zitatu zo mu media zitumbere kino kiganiro zitumbere kino giteramo ko navuze neza ko uza gukenera content ashira kuronka exclusivity avuganye n'aba ba artiste murakoze nitwa Joshua nkora ku nyarwanda.com ikibazo mfite ngiye kukibaza Shemi ni stage ya mbere ku ndirimbo imwe abantu bazi banakunze uyiteguye gute se abantu baza kubona gute ngira ngo naha mu Burundi amakuru twagerageje kubona no kwikunzwe hanyuma Ishkevin aratubwira kuri iyi trapish umwihariko wayo ahitandukaniye n'izindi kuko ni ya mbere ugiye gukorera hanze ikaba ari ya kane ndibaza ko ari trapish abantu babiteguye kandi ari gitaramo abantu babiteguye isura yacyo ko kimeze n'imyiteguro yacyo yigeze kugira ngo abantu bari bukitabire baze kubona ishusho muri trapish nshyashya ikindi kibazo nakibaza Bushari numwe mu baraperi wanamushimiye ku bufatanye mugirana mu korana cyangwa se mufatanya we ku ruhare rwe nka Bushari nk'umuraperi we yiteguye gute se abandi bahanzi b'abarundi azi nabahe ubufatanye bafitanye bitegura iki murakoze cyane reka tangure bishyure ibyo bibazo kumbe byofasha kugurura no kwishura n'abandi bafite murakoze niyo performance yanjye ya mbere kuri stage nini urumva ko akari performance ya mbere uba ugomba guha abantu ibintu byuzuye ukabaha performance nziza kuko buriya first impression aba ari ngombwa cyane iyo uhaye umuntu first impression nziza aba yizeye ko n'ibitaha azaba ari byiza murakoze urakoze cyane trapish concert isanzwe iba ikabera i Kigali deja kuba ije kubera i Burundi inshuro ni yindi shusho twayambitse ni yindi shusho nziza igaragaza ko dushaka kubyagura kurushaho ni ubushake bwo gushaka kuba big and bigger twese muri rusange ikindi ni itangiro rya collaboration nge sinari nabona umuraperi nyarwanda nabo wahamagawe hangaha ego baririmbye ndababona baraza buri munsi pe abaririmbyi nibwo nta muraperi ndabura n'umwe yaje gukora music kandi hari abantu bakunda hip hop inyarwanda nkuko natwe hari dukunda hip hop ndundi kuva kera kuva ku bwa Leave Me Alone ku bwa bafizo barapa kera turi n'abatoya cyane so this time ni uburyo bwo kwishakira natwe inzira y'uburyo twaza tukaza kumurika ibikorwa byacu hano mu Burundi nk'igihugu cy'abavandimwe bacu dusangiye byinshi cyane so iyi shusho iyi concert ishusho ya mbere ifite ni umubano mwiza hagati yacu ndetse n'u Burundi ishusho ya mbere ni ukwagura umubano hagati yacu n'u Burundi muri terms of music bitewe nuko unarebye n'abakuru b'ibihugu baduhaye urugero rwiza abakuru b'ibihugu byombi baragaragaza umubano mwiza uri murazamuka hagati y'ibihugu byombi so let's do it in music too tubikore muri media too tubikore hose too ni tutabikora ninde wundi uzabikora let's get it yeah okay 1 minute abahanzi b'abarundi ni benshi nzi guhera kuba banjirije abariho ubu ngubu gukorana nabo ni ibintu byiza cyane ni ibintu by'agaciro ariko simvuga ko kuba tutarakorana hari ikibazo buriya ni time kandi abenshi turavugana nk'urugero nka Dramati ba Kiriku abazehe nabo b'abaraperi turavugana big time time nigera muzabibona kandi bizaba ari byiza cyane yes sir Merci beaucoup nitwa Muco Santa kuva kuri Umuco Media ikibazo mfise nibaza ko cerekeye muranyumva ubu nitwa Muco Santa kuva kuri Umuco Media mfise ibibazo bibiri ikibazo ca mbere
hari abantu bagiye baraza kuri afishe mu nyuma nashaka mu dukonfirmeti ku ruhande rw'u Burundi ubu abantu bazo performinga naba ni nombre iyi no ku ruhande rw'abanyarwanda hama chembaza na Bface ndavye ngerageje kuraba ukuntu abanyarwanda baje nk'abanyarwanda ntibaje kuvuga ati nje nka Ish Kevin nje nka mugabo uri kuraraba amapolemike yagiye araba abarundi umenga hari ukuntu muratahari ibyo ndavuga reka tumenere urabye nka poste Bface wenyene yagize yaravuze ati hari abisabiye stage ubu bayironse kandi ni mu bantu bongewe ko mu nyuma turavuga ko bakingorongoro turavuga na Fab Love kandi no muri conference de presse ntibari ngaha eske mwoba mwarafashe umwanya namwe mwitegure nk'abarundi apana kuvuga ati ndagiye nka Dramati ndagiye nka Easyboy mufata umwanya nyimba ari kuvugana mwitegure nk'abarundi eske kuba batashobotse kuba bataje muri conference nta kintu cyo ari nyuma kugira ejo ntidutangare nyimba tubabonye cyane tutababonye kuze cyane ico cyo ndakishura ico cy'abatari ngaha kifuzo Bface ntazi programme yaba numuririmbyi mu bandi kuvyerekeye Fabilove na Kingorongoro murazi ko dufise ikibazo c'igitoro nubu nabona ko twagize na Troizo na Rappi Boy abo bose murabona ko muri abo vuze ko batabonetse kuri affiche Davis Morales ntari kuri ya affiche ya main mugabo ari ngaha bisigura ko nta mutsi w'ikibere ejo Trapish Music cyangwa na World Beat kufatanya bafitaniye nta byo gusiga abantu inkore ku maso bakora mukuri abantu bumve ko hari n'amayandi ma surprise muzobona mutigeze mubona kuri affiche mbere naho muvuga ngo nukongera ko mugabo kugira abantu bizoryohe bibe byiza cyane hanyuma ikindi kibazo abajije ni cereke Bface sinzi ko gira intervention kubyereke kuri poster ngo wakoze mugabo muri rap ngira ngo biremewe kubisanzwe yakuvuge kubisanzwe naho yoba atari promotion insiguro ya rap ni kuvyongana kandi kuvyongana je abantu bose nibaza bamenye muri iyo nzira nyene rero abacumugani mu kirundi ngo imbwa ntihebi yarara ibirindiriye ko riba byinshi navyo nahevye n'ubu ndacabibandanya sivyo ejo niro 18 kujya nabivuze ebana bazoze vraiment bazuba babibonye condi yeah man bless bon CKFM nkaba n'umwanditsi ku binyamakuru Bface wabonye ko abatipe baje nk'igitero muri hip hop ko ngerageje kuraba navuze ati muriteguye ubwo umuntu abaravye mu maso urabona ko baje ntabwoba kuri kote y'abarundi amakenga nari mfise Santa yavuze ko ijanye nuko bari kuza nabo nyene bakegaliza akaba cyo kwibona kwita equilibration nyene ukabona abarundi nyene bahari abanyarwanda bahari mugabo abavuga ati gitoro nubwo Fabilove twavuganye yavuze ko hari kibazo yagize kitandukanye n'igitoro ngo nta ubizi akingurwa ne tutavuganye mugabo ndabona ko ejo bizaba biryoshe zaba bimeze neza tumaze iminsi mu rugamba kuko kano kanya si competition ahubwo n'ubumwe niko nabivuga ni one love nkuko Lucky yavuze karati ni shusho nziza kubona kano kanya wa president b'abarundi bari kumwe n'umu president seruki abandi benshi bo mu Rwanda abona ko bataje bonyera kuza ati uko bigenda kose bari bafite uko bazobikora mugana natwe tugende tujanye iwacu umva ko ari ikintu ciza cyane ha ruhande yaho uru rukundo bamaze imisi berekana ku ma social media narakunze ko aba artiste bose umwe wese yaragira post byo tutari tumenyereye muri kahise mu artiste amaze gutora inoti yacabika hanyuma bisigaye mwene igitera marimenye mugabo nkunda ko timu zose timu y'u Rwanda yafashe igitera mu minwe timu yo mu Burundi ifata igitera mu minwe rero nta kibuza ko ejo bano bafana bose bagiye hamwe bizogenda neza mu kibazo cyegaruka kuri Ish Kevin yagarutse kenshi mu binyamakuru ari nawe ari alatet yakironga igitera muri mani henza fadikanije na World Beach ubona gute ibi mugiye gukorera hano ejo murinze mubihindukiza kandi mugahamagara abarundi bakabasanga Kigali mu Rwanda ino shusho iri kiragaragara ngaha mu Burundi nayo ikagaragara mu gihugu cy'u Rwanda cyo ni kibazo cya mbere ikigira kabiri tumaze imisi tubona ntuze Lucky yambwiye mu kanya gaheze inbox ati uyu mwaka mutwitege mumaze imisi muduhamagara natwe tugiye kubahamagara kugira ngo
bigume bigaragara ko mwe mutoguma muza kuri entre murihisha n'amafaranga menshi imbere wanashima mugabo mukajya bukana mukagenda muga natwe naho ni muraduhamagara baba baririmba R&B canke hip hop kugira ngo buno bumwe canke runo rukundo tubereka namwe murutwereke kugira ngo abafana bandi ntaguma batwidogera ati mugwa mwugurura imiryango barabatera muga namwe ntimutera rero Lucky kino yacishuye neza kare kivuze neza ati sindi mu bategura ibiteramo muga nk'umu presenter yemewe Kigali mu Rwanda arafise kwegera ba manager hanyuma runo rukundo mwavuze ati baraza Bface ya Kigali he mugabo ntiturabona muteguye igiteramo mugira ati Bface ko tumuzi Dramatico tumuzi aba ba Big Fizzo hari kera mbwa kino getera n'umwe akarero karagabanutse ntituzi impamvu ngira kwabaye gutinya ukuntu bari gukora cyane ariko kimwe vyoryoha gusumba muje mu Burundi nabo bakaza mu Burundi nizere ko Ish Kevin agiye kugikorera kwa hasigaye nuko abarundi bosidukana niyonga bakaza hano kuri World Beach ejo urumva zoba ari umuriro mugacanga kankagira amakenga kandi Alanova bari mu bazo kwakira kino giteramo eske abantu muzobagira gute ni benshi havuye y'umunyarwanda hazocaja y'umurundi havuye mu ndaje y'umunyarwanda mwabiteguye gute kugira ngo bariko baratwumviriza canke bariko baradukurikira bo bashobora kugira ati hazoba hari desordre bivanye n'ubwinshi bw'aba artiste mugamu babwira ati bizoba bimeze neza bitonze kubipanzuko kugira ngo ntibagira amakenga merci mugenzi wanje abagiye biyongera ko mu nyuma kuri kote y'u Burundi twarabonyemo abigeme sivyo hama je sinovuga ngo ni competition ahubwo ni juste collaboration kugira ngo n'aba rappers bashobore kuraborana muri bihugu byacu bibiri ariko rero ikibazo nagomba mbaze kuri kote y'u Burundi bien sûr harimo abigeme ariko kuri kote y'u Rwanda nta bigeme twabonye ikibazo ntomora rero mu Rwanda ni mu Rwanda ataba rappers b'abakobwa baba bahari canke bimeze gute arakoze cyane ekaje ntangure nishure hama Ish Kevin araza guheza kuri ibibazo bamutumbereje ko wari kuravuga kujekeye programme ngo mbega ngo ni benshi urabona ko gahamaze kuvuga abantu bashika 15 none tubikoze mu minota 30 ega byose nitwe tubitegura ni collaboration si competition Bface afite indimo 30 none ngirangeje zose azozirimba okay zanarenga acha kuvuga ati ndakora zitatu z'iminota 9 hama gahabandi kabumbu ni pass kabumbu ni pass kandi ni fair play ni kugira ngo tunywane twuzuzane dusangire ubucuti dusangire kiyago dusangire ama experience atandukanye aho ni kuvyerekeye programme n'abantu 18 cyangwa 19 sikibazo event izotangura 15h naho mu artiste wa mbere oja kuri stage 17h birumvikana ko nawe dufise uruhusha dushikana saa 6 z'ijoro saa 7 mugabo abantu bumve ko iyanyuma ihaga inkoni niko bavuga mu Kirundi no mu Kinyarwanda dukesheje nta kibazo kirimo voilà urumva rero ko dufise iryo joro ryose twidagadura nta mpungenge yuko abantu bazoronka umwanya ukwiye wa performance hanyuma abongewe n'abatongewemwo byose gusa byaje bifise intumbero ya marketing na concept ya event kugira ngo mubivuge kenshi kuko iyo byari gusoka yonyene badashize mu yindi cover n'ibindi byose yari strategie ya marketing ya evenement reka rero ace yishura ku bibazo bibiri ibamubajije hanyuma nibazuje dusoze urakoze cyane umu grand frère yavuze kuri concert uko tubikoze ubu ntitwohindura email twabijyana no hirya on the other side yes ariko urabona ukuntu twe twaje wabivuze karavuga uti ndabona muje muri igitero rero njewe mu ntego dufite nuko tuva hano ebana hip hop nayo iri kumwe iri hamwe nk'igitero kuko ibyo bintu twe byadushimisha ku ruhande rwacu tuje hano tukaba impamvu ituma okay nkuko wavuze ngo rap no gufyondana ariko umutuma ushaka gufyondana mugakorana business urabizi ko nje nshobora kuba twangana ariko tugakorana business twese tukinjiza tukamera bien ya nicyo nshatse kuvuga niba ari ikibazo kiri hagati ari beef nyine cyangwa ari hip hop you know at the end of the day ni music you know abo ba rapper bagomba still guhuza izo mbaraga kuko niba ari mu Rwanda nabo bakaba bari kumwe bahuje imbaraga nshobora kuza njye naho ibintu ntibigende neza nkuko nahuza n'imbaraga na mugenzi wanjye nkavuga tugende twebwe tujye ku exploit what we got reka tujye kumurika ibikorwa byacu mu Burundi turi benshi kuko ingomba kuza nkava hano nawe ejo agagaruka nukuvuga uti nago mu gihe bigenze utyo nukubanza nabo kwanza bakanza bagahuza bakore power iri hamwe ku buryo dushaka gukora ikintu nk'iki ngiki nkavuga uti ndahamagara Bface aze wenyine
why yo let them twese duhuze imbaraga tu nicyo kintu navuga ku kijyanye n'icyo ngicyo abantu nibahuze imbaraga ibintu ni luzungu nta naho batazajya sino mu Rwanda gusa n'andi baraza barahajya abapapa b'abakobwa barahari ariko uko niko twapanze ibi ngibi iyi ni trapish concert ya mbere ibaye mu Burundi mu Rwanda ziramaze kuba zingahe iyo ubutaha ntuza bazaza hari ubwo yaza ari abakobwa gusa so abakobwa barahari kandi maybe for the next show mu Burundi twabaze bari kumwe baje kudusupportinga event for the next show nabo mu Rwanda bazaza inshallah yeah teguye gute ubwinshi bw'abantu ibinyobwa ibiribwa bimeze gute umutekano bipanze gute kugira ngo duherahereze ngaha ego murakoze nkuko Arenova abivuze nitwa Sabonnez abansanzwe ndi asitagera wa World Beach ubwa mbere na mbere ndabahaye ikaze mwese na cyane cyane ababene wacu b'abanyarwanda aha muri World Beach turiteguye cyane gose turiteguye kwakira abantu batandukanye bene wacu b'abanyarwanda bazoza babashigikira none twiteguye kubakira dufise ibintu byinshi aha ejo hazokorerwa ama service atandukanye twitegura kwakira abantu benshi maximum prix de 5000 personnes tuzokwakira bose twiteguye kubakira haba mu byo kwivuna akanyota birakwiye nta kibazo haba mu byo byandi bavuga ngo byo kwivuna inzara na byose birakwiye tufise abakozi bakwiye dufise n'umutekano uzokwiye wose turabahaye kaze mwese n'abandi na cyane cyane aba journalist mubandanye mubishira kwa bwa buhinga bwanyu mukoresha abantu babandanye babibona kugira ejo baze ari beshi murakoze nuko rero qui commence bien finit bien c'est comme disent les Français donc de Paris ou de Marseille de toutes les façons twatanguye neza duhejeje neza mu kinyarwanda no mu kirundi baravuga ngo ntarindi amatike yarataka kudandazwa ku munsi wa gatatu ari mu bibanza bitanu ngaha kuri World Beach hariko haragurishwa cyane ama VIP sinzi gituma abantu baguma kugura ama VIP gusumba na simple odd na regular mugabo ngaha yose ariho n'amafata amatable barasanga kuri World Beach abari mu centre ville basho kuyasanga kuri Akuki shop canke kuri pick up basho kuyasanga kandi kuri Tuguma Dori ni kwi building ya umanutse uvuye kwa Ndadaye murashobora kwisanga no muri biro ya live show iri neza na neza harabana na Havana kuri Boulevard ni muri biro 13 B16 hose wasanga amatike ya kino giteramo kandi rero no munsi twibutse neza uno munsi vendredi gushika saa 5 z'ijoro uri kurayigura kuri promotion bagukuriye ko 5000 mugabo ejo ni 15000 muri regular 30000 muri VIP na table ya 300000 kuko nta reduction izoba ihari nuko rero abashaka exclusive interview umunota umwe 2 3 4 Patrick karibu ndabona ko nabandi bashitse ubunyene eka mubandanye muryoherwa World Beach ni hanini muri location hariho hose macho kwaronkako nkuko yarabivuze Lucky rero dufate ya foto Isaac TV